الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, waktu ini yari naisab nakatiwa ukato tanyo in guru na to mulia waktu ini launta yari siya nakabalik kato tanyo pagsusupur na to po Allah subhanahu wa ta'ala makahampit kita niyo sin pengajian waktu ini insyaallah rin kaniya serta pagpatumtum da isab kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in maudu niya waktu ini launta mga kasarat-saratan sin muin pangakad da sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari rin ako magpalugay, tukbal ko in guru to kalasahan, wairun narugay dan kan Syekh Abdul Razak Al-Hari, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Mahuli mga katawtay manguran namo yan timateng ho lagi kin kita tiranan sin nidaul Islam na hindi ha Sambuanga City tukba ng salam kanukatan saplag pagkataan maabot sin suara sin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pangadjian niyo mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin yung taniyo ha guru sing kita niyo katan katuan Zakaria Muhammad amunain mga kasyarat-syaratan suway kahatihan iwan maagad sin tiap-tiap nag-aamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya tayo maunsin Allah yung pag-ibadat nila. Ini bangtan yung katumtuman ng mga pangadjian limaway si mga tahon yaon malagpo yung parsupatan niya karena nasabutan niyo si mga pangadjian niyo limawayat to in mga ini syarat sin ikasa sin pag-amal ibadat sin kita sabut na in subay taon pag-iman ta pa Allah karena in kafir bisa mag-ibadat tanto rin tayo mo sumunod sabut taniuin ka-ikhlas subay tuod tulus ikhlas yung pag-amal ibadat taniw pa Allah ta'ala amin lang nga subay timinggil hatawhid tawa kalima la ilaha illallah pang tawhid yung pagbisarahan na subay siya lumaway harwarukun niya amo na napi iban isbat
Artinya bang kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay tatu kanapihan. Artinya di hikatunay parubaing din Allah. Karena impak tunay sin ibadat parubaing din Allah nakalaw man. Sakuto sa lagu-lagu. Karena subay napihan pagtunay sin ibadat parubaing din Allah. Karena ingkatan sin uno-uno na piyag tutuk balan sin manusia sin ibadat na yan di yan mapatut di kalau man sa lagu-lagu magtunay ko sin ibadat para ko hindi Allah kung sila yung taghak sin ibadat bukod bisan mo tiunay kanila tanto di yan makakaus tumungkas kayo na hari na ko tumunay si pag-ibadat kanila di dan makakaus maniksa kayo nga Soviet to mga katawtay manghurang subay kanapihan sing kita ing kapatut pagtag-ipunan sing katan si mapuas din Allah di sila mapatut na pag-ubos ang pakita umisbat maksud sin umisbat amo nain patutungon iwan patatapun tanah impagtunay sin ibadat pa Allah kung kalisaysan niya maita nasiyarain Tuhan sa bunan pingkatan simpiag Tuhan si manusia dugay din kanya na Tuhan kabatila hinang-hinang si manusia perong kasabunan dengan sabab yan na itunay ta na ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya manatul isbat alhamdulillah ang ito na agad ta amo natin pagyanhon timinggil na ibadat ta panauhid inatian niya ka-ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin meron sila nara para sa Allah ta'ala maningkan tupot magtulus ikhlas sila sin pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala katan hinang nila alikusan sin agama Islam subay tulus ikhlas pa Allah at tinasawasa malano dahil ha riya sumah iban sing katantan niat dumauhat sin uno na pariasan dunia subay lillah bang kita mag-ibadat subay lillah artinya mukhlisan lillah na inhi karwa nasabot sing kita mga umat muslimin atau hikatu syarat amo na in pangagat sing kita hapang hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita mag-ibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala so ito timinggil ha panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in dua syarat din naman ha ka-ikhlas mabut na pa ini pangagad ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa pag-ibadat ta pa Allah ta'ala amo natuin daakan nakandut sin dua syahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amo in siaksian lagi piangakuhan sing kita puas sing kalapal ta sin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya kita rin magparapat pa Allah ta'ala wat kita rin mahinang biya munafik supaya ito ini panghimunakunan sin jantung ta lagi pag-anggaw taan sing ginawa para lumagbus sa kabtangan makita magkabtangan subay aming kabtangan kakuhan iwan karibaan sin Allah ta'ala damikyan bang kita maghina subay ra amin hina kakuhan iwan karibaan sin Allah amuyat to mga umat muslimin bang kita mag-akidah na subay ra ha-akidah sawasa biya na sin akidah sin ahlus sunnah wal jamaah
amin aqida miagad haway tasin Allah iban si Rasulnya. Demikian na subay raisab maka agad impag amal ibadat tah habitikan panghindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yato mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paglugtuan taniyo mga kaulungan sin Allah parag busod in hakikatul ibadah pag iyan. Karena murani maksud sin Allah nagpaon ka tumari pa dun. Mayroon dugay. Sa tabang taon iagad na kita rin dumayaw. Dumayaw in kabuhi ta rin liha dunya. Nagpagpadlaw akhirat. Tumtumunta. Bukun in Allah Ta'ala nagpaon ka tumari pa dunya maksud mag-ibadat bat aw himajat siya pag-ibadat naway. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil alamin mga tuwan. Bardaya sa di siya umajat. Pagkatantan makhluk piya panjaran niya di sa kitim barhajat pa mag-ibadat. Karena amo yaunin sabab hikadawhat tasin ulong lasasin Allah kato. Amo yaunin sabab hikadawhat tasin kasanyangan dahil di dunya nagpagpadlaw mahuli. So kita mag-ibadat. Parman sin Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sabut tanakain na. Parman pasin Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amo ini dalil. Mahita piyaon kita sin Allah maripa dunya. Way maksud piyaon ko imano si evanjil malingkan tuput magtag-ipon sila tunggal kako. Tuput mag tumunay sila sin uno-uno na ibadat kapatut kumari kako. Sabi parkala ibadat na kapatut yan sin Allah Ta'ala. So itayang kahatihan ang patamapalihala ikatunay pataghakan ni amunin Allah. Ba't kita rin makapanganyayakan niya. Ang pamunanin sa lagu-lagu dosa pa Allah. Inhinang pagsyirik. Karena inhaksin Allah, tiunay mo parugay din kanya. Ito mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos. Allah Ta'ala wala piyang hangla kato imparkala ibadat. Amin kita na imag tali-tali. Maglawak. Bang uno naman in ibadat pag iyan. Wala. Demikian paaturan wairunda yang hangla sin Allah Ta'ala hari ini kabayanta bang kita tumunay sin ibadat buat malingkan piarahan kita sin Allah paduman dengkan ya piarahan kita Rasul magunuin Rasul piara na manawag tawag kato mohon pamaksud piag paunan si Tuhan kato mana magibadat manauhid salta na tudluan kita si Rasul uno naman yung pagyanong ibadat kakuhan sin Allah Ta'ala patunay kato iwan uno naman yung pagyanon ini liangan papatinggalan kato kami bang iya katinggalan yung piyang langan demikian ibadat ta inangon mo hindi akan layuan mo yung liangan ibadat ta tukatan mga umat muslimin. Napagubos. In nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus kita bitaan sin uno-uno na ibadat ipatunay kato amin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala hinduan kita bang biya din pagtunay. At ini aun aturan ini mga umat muslimin. So, misan kau nakatunay sin ibadat na amin dia akan natut sin Allah ta'ala patunay kayo mo. Samantara yung pagtunay mo di makaagad hahantangan papata na patarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam di yantay mo di mga umat muslimin. Aray nga sa wabiyad to mga katawtay manghurang amo ini pangadjian sing kita niyo hawak to ini biya di ining kaakitan niyo magad
habitikan panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag tunay taniyo sin uno-uno na ibadat tunggal pa Allah Ta'ala. Biya di. Taod na rin ka to, kahatian nila na. Insubay kita magad. Sa biya din yung pag-agad, na mataod pa rin ka to, maap, hindi nila pagkahatian. Hindi nila pagkahatian. Muna-muna mga kiulungan sin Allah, parkala ibadat tawqifiyah siya, matampal yan. Natian niya, uno-uno ibadat, subay tuod, timinggil, dahil habayta sin Allah, man si Rasul. Atin niya, inyaon, dia akan sin Allah, tawa dia akan si Rasul. Abang yan natantutan ha, ba't inyan dia akan sin Allah, labi-labi na bang hinukuman mga pardo, nahari pa kita makatunaykan niya, ingatun na, biya diinin hantangan si pagtunaykan ni haturan si sarap. Damik yan yung kasunat-sunatan. Subay ra makaagad haturan sin sarap, mga umat muslimin. Sambil papagtinggal si piyang langan, subay ra sarap. Subay ra sarap. Na may tabang mo na sarap. Na, di ko tungbasan sin Allah Ta'ala. Sa upama, wala ka nag-inom alak, may ta, na luman mo hamano siya. Ay, natuwiron pahala mo. Bukun lilayin kay mo. Ito upamahan niya sa mga umat muslimin. Na hati niya, hakiatan Tuhan tanain niya un ibadat na hasara, so di kita man jadi maghinang-hinang. Ibadat. Di. Ang kanaring mga atulan, siabot si mga ulama, in ibadat tawqifiyah. In karya sa linya, in ibadat al-mana' al-hadar. At in karya sa linya, piyang langan. Uni maksud niya, di kau manjari himinang sin uno-uno na ibadat yaud bang bukun siya matan ibadat hasara. Artinya aun na tuud dalil matakaddam in yaun dia akan sin Allah Subhanahu wa taala. Tawa dia akan si Rasul niya. Ipapatunay ka to. Yato mga kataw tay manghurang. Nariha ini bangko himinang-hinang sin uno-uno na ibadat. Wayroon puunan niya, wayroon dalil niya. Inatin, wayroon ba nakarakin Allah wa si Rasul? Di antay mo. Di antong basa. Karena himinang kau simpar kala hinang, way kau naraaksin Tuhan pa hinang unayaon. Ingguwa sin hinang mo yaon, hinang bago. Ikaw sa dyan nagyan hinang ibadat atau marayaw, sa wala yan tumiyarayaw sinsara. Karena way nakaraakin Tuhan pahinangon kau ayaon, way nakaraakin Nabi. Naluukan kau, salta magdusa pa kau. Sabing kawajiban mo, himinang sin dia akan sin Tuhan. Bukun amuin, himinang sin way kau naraak. Mataod saan mga manusia. In katibutan hinangon, amin bukun hinang dia akan. Nain kay banan, ang nato din sa mata-mata piyang langan. Maasyat. Nahangan Muslim, in Muslim ini tatap nananay maisin uno-unoin baita piya sampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhan. Dito siya manghimuting di. Demikian bang aun pardaakan piya sampay si Rasul dengan Tuhan, maka sadyan ninang niya. Maka haturan bang aun piyang langat tuminggal Allahu Akbar. Dahil Allah pardaakan Nabi Muhammad in naraak magpasampay, kita yung piyasampayan. Ang kawajiban tato may makna sadya, singkatan bayta piyasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan magat singkatan tan piyang daakan niya kato, karena yung katan dia akan niya yaon, nadaakan dari nga Tuhan. Sabihin siya Rasul, daak, di siya magpasampay, simbukun daakan dengan Tuhan. Di, karena in Allah Ta'ala, pipi niyan katan ini hinang niya Rasul, kapangandulan.
kapag amanatan. Allahu Akbar. Magsasabon na lakatan kaptang, di magpuputik, di magpanghayaan. Yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman ini mga tuan, perkala pag-ibadat, supaya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na matarang nakato, alhamdulillah, kita mag-ibadat na yadto subay tuod amuin ibadat hasyarat. Bukun kita hadja magngan kanya ibadat, sin bukun siya ibadat hasyarat. Na anatanto ta na ibadat siya bihan at inadiakan na rin Allah iwan sin diakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumtumunta subayta hitunay haaturan. Kaya sinasabot na kain ha, timinggil ha ka-ikhlas, ini karwa timinggil ha panghindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita manjari mangliulakad hakabayaan sin Allah iwan sin Rasul niya. Di manjari. Firman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Oh kamu mga beriman, ayaw kamu manguna-nguna. Mangliulakad ha Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya. Ayaw kung magmaksiyat. Ayaw kamu huminang sin langgal sara pa Allah Ta'ala iwan pa Rasul niya. Na syarat simpangagad sing kita haaturan tungod pa pagtunay ta sin ibadat mga umat muslimin aun yan kuma siya pawakto betan kahatihan pawakto mana niya aun mga ibadat kaya tututat na sin sarain waktu niya. Apabila mo tiunay habukun waktu niya, harian tayo mo, hindi. Tampal. Upama niya, besi mga sambahayang ini. Sambahayang tiututat na sin sara. Kunut tumagnain subuh. Bihan. Ewan kung si mambahayang, way pasimusudin waktu subuh yaon. Fajar, kami sandan tulus ikhlasin kayo mo riyan tayo mo. Di demikian kuno tumagna in waktu zuhur. Ya undak ya tututan sinsara. In waktu niya. Bang tumagna na ini lumid atau muklid in sugar yang Tuhan niya. Nasi mabayang kau. May paabawon sin waktu. Maalis ang siyam, isagang po. Kaya mo tulus ikhlas. Kahatian si kita kata, di yan tutay mo. May tasab di tayo mo si tulus ikhlas. Na wayroon miya agad haaturan. Uway. Kanin aturan, nasubay sumud na ayin waktu. Ang pakaw sumabahayang. Ang pakaw sumabahayang. Damit kiyan yung paghaji. Maghaji ka sinuwi po waktu. Di dantay mo. Yung pagpuasa. Pagpuasa, na pardo ka to bulan Ramadan. Naway pa Ramadan. Ama Sya'ban pa. Alam mo, utuk-utukun mo bihan. Malugay pen Ramadan yan. Puasa unta na Sya'ban pa. Di at tutay mo. Karena wala miyagad haaturan. Unin aturan, nasumudin Ramadan. Pang sumud na yung sahali sin bulan Ramadan na yan pagkaw naraak sinsara atin na magpuasa. Allah. Yato mga umat muslimin. Sumunod
aun ibadat kuma siapa sabab. Kuma siapa sabab. Nah, apabila kau nag-ibadat, timinggil hasabab, bukun hasara, di tayo mau ibadat mo yan. Di. Upamahan niya, mga umat muslimin, nagtahajjud ka, nagqiyamul layl, sinhambuk dumyaw. Ano na buk dumyaw? Na himugdan hang kauhaan tagpito kasubangan simula Rajab. Ay nakaw pulang ng tuk muro. Nagqiyamul layl kaw, nagtahajjud in sabab himugdan indumyaon hadum kauhaan tagpito kasubangan si Rajab. Amiyat. Na in pagqiyamul layl mo hawak to yawn hasabab sinasabot bukain na diya to tayo maun mayta sabab buko nasara wirun kawakan mo bisis dalil nakaraak in Allah atau Rasul bang mabut ing kauhaan tagpito kasubangan si bulan Rajab mag-ibadat kita ron karena doon hati na nagmi'raj si Rasul. Aun saan mga taubihan? In pagqiyamul layl, in pagtahajjud, asal yaon ibadat siya. Asal yaon ibadat siya. Sa tium lang mo sa jain dum yaon, karena lang mo dum kapag mi'raj si Rasul, palagwing pahala, na inyat tulong sa mga ulama sabab bukun nasara. Sabi niya, tumajat na bisis. Wairoon, nakaraakin Rasul bang mabutin ini waktu yaon ati na papagqiyamul laylaon. Papagtahajurun ko biha. Qiyamul layl. Yato mga umat muslimin. Malingkan mong sa upama, doon nagtatahajud ko, kimugda na room yaon, karya sali. Ay nga to, alhamdulillah, haaturanin kayo mo. Saon saan, tumlangon sadya. Dumlaw niya, uno na sabab. Humajat siya, dalil mga umat muslimin. Sumunod. Aun ibadat, kuma siya paamuin, dagbus. Kain sin. Ini, ibadat yaw. Biya upama niya sin, kurban kita. Nabi abay ta na yun. Binatang papagkurbanan ka to. Unta na ka, kambing na ka, sapi na ka. Nabi ha. Na yung pagkurbanan mo, mamanugso pa. Uy, ito nasabot. Allah. Inyat mo karna sito. Sa samantara wala miyagad in paghinang mo sinibadat yawn dagbus kaya tutat sinsara nari sa tayo di mga umat muslimin atawa siya butsin nagpagtusing kitab piya kawanta mga kura sa upang piyak kurbanan mo inya to di masa mga umat muslimin maita na nakasulang ini sara yung pagkurban mo yaon wala mo na agad indakpus sin binatang pagkurbanan mo why ya baita aming pagtakon yung bahimatul an'am nabi na si mga ini unta, kambing, sapi, amo yan mga umat muslimin. Sumunod,
ini ikaupat na amin syarat makaagadim pangagad ta aununo na ibadat itunay ta aun yan ibadat biyabay ta katuin tupungan niya tiyo tupong na sinsara intaod niya biha hari mo yato akaro upama niya biyasin sambayang pilen sambayang intaod niya 5 sambayang 5 waktu biar untuk sin Allah Ta'ala 5 na hinangon mo ganapan mo hinangon mo mga unong ya dia tutay mao kanen sambayang 5 waktu 5 ra di mo man jari hinangon unong 7 biya atawa in tiap-tiap sambayang biya bay tanin taud sin rakaat niya rakaat sa upamin subuh na 2 karakaat na ini ikaw yaw manapso ko tuod mag-ibadat kawayan mo mataw din pahala na pialamod mo in akal mo laong mo 2 karakaat din subuh para lang mo kulang din pahala lang mo hinangon ko na mga tung karakaat ba't dato maudib ya pahala in sabayang subo mo yan di tayo maud may ta di tayo maud karena wala miyagad hatupungan sinsara tiyo tupong na intawd sin rakaat giyakanta na sin Allah subhanahu wa ta'ala 2 karakat na may tamo hinangon 2 namang yato kitawang amin bi utok-utok long mo inggi anap yaon yato rin mapatiha yung patiha yaon na Quran sa'yo magpasasing Quran marayo damik yan yato rin mapagtakbir yato rin yung pagruko yung ruko yaon ibadat yung riukuan Tuhan yato rin mapagsujud yaon din mga susugsugon tasbilunlo patuan yaon din mapagsalawat pagsahadat Allahu Akbar atin ya inggianap uwang mo kitaon marayaw katan sa di tay maun mahita mga umat muslimin sabab wala kaw miyagad hatupungan sinsara tiutupong na tiututat na in sambayang pajar atau subuh 2 karakaat da na ini ikaw gimana hinang mutong karakaat atau 4 atau 5 tulus ikhlas day sa patuhan di yantay maun Allahu Akbar na hakatan ini sambahyang bihadtura ay muna kanapi ay muna dagdagi simbo ko na atura karubang mga kiulangan mo sa upama ini zuhur kiasar mo sa bini ko mo sabi na ito aturan mga umat muslim sa zuhur kianapan mo marayawin niyat mo inang mo siya mga 6 rakaat kalulong mo mataod pahala na di yantay maun mga umat muslimin uno in sabab nasulang mo in aturan sinsara tungod pa amuin ini tupungan gianapan mo Allah ay pangganap mo yato amo natin pagtagon ini bidah at hinahinang mo kalawungan na diantay mo ini ka 5 bitikan paduman sing kita syarat
supaya tayo ni maagad supaya kumugdan in pangagad tahasara pag ibadat ta Allah Ta'ala wasin ka ikhlas amuna in al-kayfiyah pagyan na sa bahayang biyaway ta na in hantangan niya na si Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli sambayang kamu biasin hantangan kita niyo pag sambayang na yun na biyaway tayo hantangan na sumambayang kau hantangan kabayan tayo maun bahain pag sabahayang mo di may ta wala miyagad hapapata kaya waita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala miyagad hapapata sin pagsambayang si Nabi abisanin ambu sahabat si mabahayak masapat pa rin unubaha way runtong maanina way na kung nabaha aturan na naubos ba di aksin Nabi irji fa innaka lam tusalli na si Rasul balik ka ulong niya atin niya pagsambayang mabistara ka wero na nakapagsambayang ang kanarihay ni bukun saan yung mahal ka amilaw nga dagbusin pagsambayang yung mahal ka di katunay mo insang bahayang yaon haaturan sinsara marali in tao yato rin ruko niya nagruko da nagsujud da sa na wayron tumaanina niya at niya bukun in pagsambayang niya habya simpapata si pagsambayang sin Nabi na diya ak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papagsambahayangon magbalik kamataod sa ini mga umat muslim sambil imian na siya din ako lang nga maka paliuring hat mamurato yung kaigatan kung hinduin ako ang pasya hinduan si Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar amin yan dah mga kakitab-kitaban mga umat muslimin sa mahal ka di sabatan sin mga ulama innal ibrah laysat bil maqasid wa innamal ibra bil ittiba' wat ta'ah wal inqiyad atina bukun inamuin ibra pag yan amin mahal ka law mo na marayaw rin maksud ko tulus ikhlas da lillara baya-baya na sintuhan siya rin magtatayma ayaw bukun baya-baya sintuhan piararahan ko sin Allah Ta'ala padumandeng kanya subay mo agarun ayaw ko yan baya-baya subay baya-baya mo kung mangi ikaw bang kuri magada kabayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yato mga umat muslimin mahal ka di amunain makaagad in pagtunay ta sin ibadat haaturan sin sara mati mahal ka kita niyo na maksud sin Allah Ta'ala nag para harasul supaya mahinang ta suntuan aagara nakatantan hinang pag-ibadat ta pa Allah Ta'ala wala piyangadul hakal-akal ta akabayaan ta parkala pag-ibadat hangkan na kita piaraan sin Allah Ta'ala Rasul sa atin Rasul na may takato alaykum bisunnati wajib ka musuwi mamugbuga sunnati at tinari kita manjari maghinang sin ununo na ibadat hari indiin na ing kabayaan ta subay to da kabayaan sin sara subay to da kabayaan sin sara mga kiaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yadto at subay to da hahantangan papatah amo in nalukatta deng Rasul sallallahu alaihi wasallam maghaji ko biadto ra si Rasul khudhu anni manasikakum tinya kau anyo sino ini deng kaku in aturan pagtunay niyo si paghaji ni hatinya biada sin sabaya subay rin pagtunay ta sin paghaji makaagad da panghindo si Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Hakatan ibadat biha tu, apag zakat, apag puasa, subay ramagad hapang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na ini pardaakan tiudlo sin Muhammadur Rasulullah. Mga umat muslimin, ubos ta nagneksaksi simbunal to di Muhammad daak sin Allah ando naon kawajiban tatuan bang di magpaida ka to paglapal ta sin wasado na Muhammad Rasulullah. Ang kawajiban to bang aun nabi ta sin Nabi Muhammad subay tatay maun dai Allah. Bangaon di akan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agaron kadar kakausan maun piang langan subay taani ba damikyan inhantangan papatasin pagtunay tasin ibadat pa Allah Ta'ala subay tuod makaagad pang Hindu niya karena siya ingkya pagamanatan sin Allah manghindu ikato sin hantangan papata sin pagtunay tasin uno-uno na ibadat di akan kato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabang taturi na maagad na wala ta ini biyobuhan in janji ta in pagsaksi ta in piyangakuhan ta bihansan mga umat muslimin ang kanay dua sahadat bukun yan kabtangan hilapal sa jasindila aun yan hatihan niya aun yan kamaksuran niya subay ta panghimunakunan iwan subay ta bubukan kana tubang kau lumapal subay tulong si mga ulama kaya hatihan mo liapal mo uni mana si la ilaha illallah unuin parda akan tiudlo niya kato nah kita mo kamatauran maglapal hay ni na di nalabis ang kahatian imani mong kamaksuran ang kansa narurugtol da yung kawayaan sin liapal ikaw na mong na sinasyado la ilaha illallah nagnegsaksi na ko si Wero mapatot pagtag-ipunan malingkan Allah na subay ato para kusun tinggalan mo na yung pagtag-ipon paruway na yung kanya patatapon mo na yung pagtag-ipon kanya sadya bugbukan mo na yung dua rukun niya mo na yung napiwan ispat damikyan pa waan na Muhammad Rasulullah o sa rukun niya so imo kahatian iwan subay mo bugbukan muning kakaroon mo para sayon mo gugutin siya ipon tiap-tiap ipon di siya manjari itukbalan si ibadat siya manjari pangayo-ngayuan matuko pamakubul niya mangayo ko lang yan ya Rasulullah tabang ako dili ako rinjiki paulin sakit ko yan syirik mga umat muslimin dua o kay rillah pangayo parugay ni Allah inakisi Rasul at dua wal ibadah yung pagdua ibadat siya tiap-tiap ibadat kapatid sin Allah subay mo hito na ipatudjuhon sa pa Allah nabang kau magdua subay pa Allah nagasin Allah Ta'ala uduun yastajib lakum pangayo kamukako direct manu ito yan Maria ayun na hapitan pa ununo na marikako astajib lakum mustajabun bukan kita ano yung mga umat muslimin hindi akan sin Allah na may tingkay wanambang mangayo bukunda pa Allah tampara sa saan angkan na hinauntun sin Allah Ta'ala mga sila di magduro akan niya naladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhiri para man sin Allah subhanahu di mga sila nagtakampur dahil ha ini magtag-ipon kako dahil ha mangayo marikako di na mangayo Allahu Akbar na sung na sila makasud palong sin jahannam halong kahinaan sabi na may tana sila di umajat patuhan di na magguna patuhan di na mamangayo-ngayo kanya mangayo na parukain pa rin kanya subhanallah malagko kalawman si mga tao nakisi Rasul sallallahu alaihi wasallam idha sa'alta fas'alillah kung mga sumukat uno na karaywan sukat mo pa Allah wa idha sta'anta fasta'in billah kung mangayo tabang pangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala amin tabang mo irong magkakaus malingkat tupot na Allah Ta'ala harap mo pa Allah sumukat yan inda akan kato nakandot sin la ilaha illallah iwan sin Muhammadur Rasulullah na lima pa na kausin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Nagsaksin ako sini Muhammad daksin Allah andu parag busayan akakahinang. Yan, apabila aun nawaita day nga Nabi Muhammad, subay mutud kahakaron bisa parimatay masinakal. Ha? Aun san kay wala dilong nga kaunong sinakal. Ang kita mga hagadayan na biya magpasalupatayin Tuhan papiapan jari. Namin si mga ini para man sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis si Rasul amin yan zilu Rabbuna mataw di magkakadayin ila sama'id dunya magnaugin Tuhan taniw palangit dunya aun saan hadis biha amin hatiap-tiap ini ang kabaharian dakuman mataw amin 1/3 dakuman baharian sin kay napusan sindu thuluthul lail al-akhir pagyan manaugin Tuhan tani simpag naug tumup adat niya hari takahatian in hantangan niya Allah Ta'ala fa'alu lima yurid kakausan niya hinangon in uno-uno na kabayan ni hinangon ay mo na napihi at ta'wilan mo parukay lo muri matay masinakal bisa di matay mabang Nabi Muhammad din na mayta kahagad na kaubunal yan punal parat saya nadja maana niya katampalan tumupa Allah hari da kasibuan si piapan jarin ay nako palamod sinakal biya din nalong momang sulusul lail di akay wanan bukod na sulusul lail di hahulata jumatoy pagnauksin Allah pang gumawa na yung pajar when ang sulusul lail dito na sa barukay hula jumaturat kahagaron ta Allahu Akbar. Hadis niya to si Rasul subay tatay maon. Mga umat muslimin. Parat saya hunta. Di kita man dyan manghimot. Nga Rasul. Naing kay banan. Bukulong nga Tuhan yung manaugdunhan. Mga rahmat. Mga amruhu. Kay banan mga malaikat. Wala nila kita. Yung supat sin hadis. Magparmanin Tuhan. Fayakul. May yad'uni. Paastajibala. Kita isupat sinadit. Isiyus yung mga yukaku, mustajabun ko. Habang malaikat imanaw, kumpas. Makaiyan bahain malaikat, isiyus yung mga yukaku. Di, bukun siya Tuhan. Di siya makakaus magmustajabay isiyus yung mga yukan niya. Damikyan yung rahmat niya. Allahu Akbar. May yas'aluni, fa'u'tiya. Hadis niya si Rasul. Mayastaghfirun fa'aghfirana sisu mangayo ka ako hiril kunak ka ng pangayo niya isiu si magpampun ka po ampun ko paldosahan niya amat din hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya tanda tuod sin Allah ing manaog simpag naog tumup hadat niya mga umat muslimin ay nakita ini pahantang bihay ni biyato ayaw wayron makaingat sinhantangan sin tiap-tiap sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkan siya, rabi ada sinjat. Kakarunta. Allah ta'ala tagajat, biya dinantangan. Wallahu alam, tupot daw Allah ta'ala makaingat. Imahal ka di, masabot na mo, mga katautay manguran, ununo biyata si Rasul, subay tatay maun, inyaun bunal, wahiring Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na himutingon atawa pailuhan, sin intampal, simaanan niya. Sinintampal imaanan niya. Naramikin bang di Makkah ito yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suway kita magtaat. Wa ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Daakan din nga Tuhan. Manunin piya sampay ka si Rasul. Kawani bang bukin niyo? Kanin niya na din nga Tuhan niyo. Ha? Allahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ununin piyang langan ka niyo. Tiagahan ka niyo. Naanibin niyo. Tinggalin niyo. Allahu. Awat tuin daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaning kay banan yaon na in para daakan sa mata-mata si Rasul na limikawan pa biyan at tawa tinggalan. Diha. Na diya tumanjari mga umat muslimin. Aw na di si Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nahaytukum an shay'in fajtanibuh. Pabila ta kamu tiagahan na rin hauno-uno na karajaan na anibin niyo. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu.
Pabila ta kamu naraak, pauno na parkala na tunayan niyo. Agaran niyo. Ha, diin na yung kakausan niyo. Yato mga umat muslimin. Narihain hindi akan kato sin Rasul, bang kita mag-ibadat, na suway tuod makaagad, ha hantangan na pa tarang niya kato. Suway makaagad ha kayfiya. Yaon na tiututat sin sarain, hantangan sin tiap-tiap ibadat, ando ay nakaw himinang sin hantangan kawayaan mo. Ayaw, way kapatut mo. Biasing kayo ba na? Mahal ka lang nga nakatunay. Baya-baya na sintuhan. Nakukunbihan to. Mahal ka, nakatunay ka sa miya magad aturan. Sabi sana kung nakatunay, pag may miya magad aturan, di datay mo. Salta, pagtunay mo yan, masyat. May tay kawajiban mo, magada pang hindo si Rasul. Na tumtumain, sumulang hapang hindo si Rasul, masyat. Tiap-tiap masyat, magdusa kaw, mga katawtay manghurat. Amo yan tuin biya mga masabot ta. Syarat sa lagu-lagu, kagunahan ta, ini, paragbuson, hapag bogbog ta, sinsara hapag ibadat patuha. So, di kita man jari mag-ibadat to ibidda. Haaturan to ibidda. Ingguan niya, bida. Amo sa, nakabidda na isa masara. Hinang-hinang mo na bago, bukun na haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piya sampay sin Rasul niya, Allahu Akbar. Iban tumtumuntain, ini parman sin Allah ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Subay humali-hali na yung mga sila. Manunulang hapardakan si Nabi. Magmamaksiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daakun di magad. Yan, magad na bukun na haturan. Subhanallah. Langon. Dahil uno-uno na, amoy sabing katakihan. Hinangon. At inamang jujural. Na subay sila humali-hali na yung mga sila yan. Manunulang ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in dagpakan sila sin pitna. Nabang pitna bukun nasaan marayaw. Kangian na yun buwan niya basta pitna na yan. Bukunan marayaw pitna. Aw yusibahum adhabun alim. Tawadagpakan sila sin siksa. Sabisa-bisa sa ul. Allahu Akbar. Amo yan mga umat muslimin. In ayat ini, siyabot sa ini Imam Ahmad. Hakabtangan niya long niya, ajibtu liqawmin arafu al-isnad wa sihatahu yadhabuna ila ra'i Sufyan. Tina maajay ba kulong niya, kauman, amano siya. Kaya ingatan niya na ini isnad, iwan kasahisin bayta yaot, at ina matan naon dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakali humarap pa sila matupapikiran ni Sufyan. Allah. Sufyan alim dakula. Sufyan al-Thawri. Imam sa lagu-lagu. Dengan mga imam sila Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa may inu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yaun na matampal imbayta matan na rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humarap pa sila matupapikiran ni Sufyan al-Thawri. Ang paniya biyasain parman sin Allah Ta'ala. Para halaw ngayon Allah Ta'ala, nagpaparman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Pasiyay yan. Atadri mal fitna, kaya ngatan mo lang nga bangunin fitna, nasa buta ayat, asyirk, amunin pagsakuto. Kita, ang pasiyugpatan, لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ. Bayan. Kitaan. Siugpatan sin apabila sulak niya ng kaiwanan, kabtangan atin hadith yung panghutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in jumatun ha pangatayan niya ini pagyanun kasiha sumiha na ba rin ang kasabunala man tanto bang kuri na makadaway ta si Rasul na ko makatayma ana ingwa mo yan pakabinsanan na pakalawman na
Pakalawman na. Yan mga umat muslimin. Allahu Akbar. Long Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama ala man istabanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man istabanat law sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'a li qawli ahad. Imam Syafi'i na ijma' long mga ulama na Muslim doon hay siyo intimarang na kaning panghindo si Rasul, sunnat si Rasul. Way nakapatot intinggalan niya pa sunnat si Rasul. Asabab sadya singkab tangan pagwa sinhang katao. Bisa pa rin ang mga ulama. Yan sin Imam Ahmad Kain. Samantara nagbangga na yung pagwa sinhambo. Alim yan. Natawa siyo na. Hakab tangan si Rasul, hadis si Rasul, na suway kawaunteng kabtangan si Rasul. Ba't amo yun, matan bunal dengan Allah. Di siya magkasa, hapag hindo niya sinakamari. Maasumin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampay mga manusia, mga ulama, nalang yung mamalit, kullu kaulin yu'khad, wayurad. Tiap-tiap kabtangan na tinapagwa sinisiyo na. Ulama sa upama. Manjari ikaw kumawa, manjari ri. Mga pangatod mo. Inyaon, hakaamuhan, nakawon. Bukan, banga pangatod mo biya. Ini hakasaan. Naon kapatot mo, sumula. Malayin ka na muralong yung tagdapo, sin Rasul, sin Kubuleon. Imisarat siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin hati niya, subay hadja kita tumayma simbayda niya. Iwan makat. Simpaldakan niya. Amo yan to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga pitwa kato si mga ulama. Jaman si mga sahabat. Subay ito kita maka. Nasadya. Aununo na in pardaakan piyasang pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ang kabtangan niya. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Illa amiltu bih. Inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh. Tawakan mo yan sa Bukhari wa Muslim. Inaki Abu Bakar As-Siddiq. Kita niyo ba namin? Pamugbog nila. Ha? Haagama Islam. Piya sampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kana uno-uno na parkala. Ibadat long niya. Wayroon na nahinang si mga sahabat. Katan. Ay nakauton mag-us-us. Iminang hayan. Malagunanin. Dagbus niya pamakun na ibadat. Di ka unong sinakal, hinang marayaw, palaggo yung pahala, bangoy katunay, tinggalan si mga sahabat. Wayroon na makaliw ang manusia da, magtibot. Iwan sub, akatan, ibadat. Limiw rin ang mga sahabat. Way na. Mga umat muslimin, puwas si Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na. Di sila pagkaunahan pagkatan, hinang marayaw. Ang kanarihan nila sa mga ulama, suway kita mga jisin biya mga sal sila si mga sahabat. Biya din yung kahalan sin pagbogbog nila sunnat si Rasul. Hasara sin agama Islam. Suway kita mga mga umat muslimin. Sabab na yung kita bang kita mamogbog sin sara sin Allah Ta'ala, biya sampay si Rasul, nasabot ang Quran, nasabot hadith, nasubay ha pamaham si mga salapus salih. Subay hawaw bukan nila. Salapus salih, amo na yung mga sahabat. Mapuas na yung mga sahabat, amo na yung mga ini tabi'in. Tabi'un pag yan. Sumunod, amo na yung mga atba'ut tabi'in. Sumunod, amo na yung mga sumunod kanila rin mga ulama atau kaimaman, sin ahlus sunnah wal jamaah. Bihat to mga umat muslimin, kahit ba mamugbog, ba't kita rin malaw? So, sila lang yung mapaham ka to. Tungod pa Quran, tungod pa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian sila ilabi mamugbog din ka to. Na inagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukun lang niya in kaunan kung manininggal sin uno-uno na pakarajaan pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, malingkan hinangon kun hadja siya. Iwan bunal to din akulong niya, mabuka ako, bangko katinggalan in uno-uno na ring hariakan si Rasul, in lumidas ako, simiha ako, atin niya, pakalongan.
man tanto na sadya. Bangkaw na makada pang hindo si Rasul. Apal dakan si Rasul. Harap mo nan papanghindo kanaungan. Panghindo sin setan na ni maakad. Di Umar ibn Khattab, kitaan yung mga umat muslimin. Pangadjian ini, masabot na. Pamintangan sing kita ni. Waktu siya jimiara sin Hajar al-Aswad yaon, kaya ingatan niya Hajar al-Aswad, batu yaon, dia makamudarat, di makaril mumpat. Unin akin niya, ama wallah, inni la a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalamak. Ibut long patuhan. Taam. Sebenarnya tu din aku, ini ikaw kaingatan takon, ikaw yang batu. Di ikaw makamudarat, di ikaw makarilkak, ini mumpaat. Bang sadja in hatinin walain aku. Amin hatin na nakakita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nag-istilam kay mo, simapu kay mo, di ako sumapu kay mo. Kitaan. Bang wala ko kita simyong kay mo, di ako simyong. Ini kawat batu. Atin niya, hinang yadtuhi Umar ibn Khattab karena sadya simpangakad niya hinang si Rasul. Amo yadto mga umat muslimin. Ya Ali ibn Abi Talib, ang kaptangan niya, ma kuntu li'ada sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam likaw li ahad. Atin na ba sin kaptangan kain. Bukuning kaunan ko manininggal sin sunnah. Panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akal na sadya simpangagad ko sing kaptangan sinhang kataw rin ang mga manusia. Tinayin sila di tuod magpalawi hauno-uno na kaptangan panghindo atau madhab long kita hulian ini nakasulang kaptangan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sila mangliliw lakad. Allahu Akbar. Labi-labi na perkala akidah. Kasi mga tungod pa mga asma wa sifat, di sila mangliwala kada Quran. Di nila ngananin Allah sin ini hinang-hinangon nila. Wairun kaya pagngan sin Allah jat niya. Wairun na nasabot si Rasul. Damikian din nila yung sifat in Allah. Malingkan na mo rin kaya pagsifat sin Allah jat niya. Damikian nasabot si Rasul. Kita, yung pamubog nila ha Quran ni Manadis. So, pamoy yun yung piyagpusaka kato sin Nabi. Di na kita malawng. Salama-lama sa lukay tayong biyamok buka, nakataan pakaradjanta. Akidah, hakataan mga umat muslim. Allahu Akbar. Laung Imam Ahmad, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah. Aw wasafahu bihi rasulih. La yutazawaj al-Quran was sunnah. Laung Imam Ahmad, di manjari sifatmu in Allah malingkan doon na sadya hauno-uno na yung piyag sifat ni hadat niya at tawag kaya pagsipat kanya si Rasul niya. Di manjari in mangliw lakad pa kita ha Quran iwan sin sunnah. Di manjari. So puirun makaingat. Manuy-suy. Mamayta kato. Tungod pa jat sin Allah. Malaikat Allah ra. Way. Mapuas din ha Allah. Puirun makaingat manuy-suy kato tungod pa Tuhan. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ingka matauran simulang ha ini angkan na sila nasa pialawin nila yung kabayang sinakal nila banglo nga magbangga in akal iwan sinakal at tinamon yung Quran iban hadis na faqaddimil akal ala nakal pauna halaw nga in atin niya in kabayang sinakal mo yan dengan nakal. Subhanallah, malago in kalungan. Tuntumuntain akal bang inakal yan jatirah malano da marayawra waira nasasakit sin subahat di yan mangga ha Quran, di yan mangga hadis. Tumay sadya siya. Yan mga umat muslimin nain ahlus sunnah wal jamaah balikan namo di tuod sila mangliw lakad haway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala di labi-labi na perkala akidah tauqifiyah yan. Tungod pakangan-nganan ibang kasipat-sipatan, pagkala gaib yan. Wairun makaingat, mamahitahan, malingkan Allah ra. Di kakausan, sinakal, hitugila, matu-matu, naman yung sifat tumupa Allah. Ang sifat sampuna.
sa taas-taas. Demikian ingan. Angkan na kita daw Imam Ahmad, ayaw na kita mangliwlakan ha-Quran iwan hadith. Nabihan, mga umat muslimin. Laung Abdullah ibn Abbas, alayka bitaqwallah wal istiqamah wattabi' wa la tabtadi. Yan, pito yan si mga salafus salih, kato. Subay ko magmabuga tatap pa Allah Ta'ala. Amo ito'y kawajiban mo. Hinangit taming, ing ginawabaran mo rin ha, di ikaw dagpakan si mulka sin Allah, ibang panik sa niya at law kiyama. Tunayan, hindi akan niya, tinggali inliangan niya. Amin, taqwallah. Allahu Akbar, taqwallah. Alayka bitaqwallah, Long Abdullah ibn Abbas. Taqwallah. Mianahan ni Ali ibn Abi Talib bin taqwallah. Amo na ini al-khawfu min al-jalil. Amo na pagmabuga tapatuhan. Ha? Kanan karong ko mga ulama na may ato'y pagmaan. Taqwallah kabuga kamu patuhan. Ya Ali ato'y pagmaan. Al-khawfu min al-jalil. Amo na kabuga ta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mahasus si matinggi. Wal amalu bit tanzil. Taqwa raya. Iwan sin pagbogbog ta, pag-amal ta, sin sara na paturun ng Allah Ta'ala. Amunin wahid, Quran, demikian hadis. Taqwa yan lang, Ali ibn Abi Talib. Uno pa, sipatan wal qana'atu bil qalil. I mean, always satisfied sa jabakahon, uno na in. Yan, ukara rin sikisin Allah Ta'ala kayo. Ang sangkay wanan bang tiyo-tiyo da biya, matawan biya, mag-complain pa biya. Diin na. Hihinang mo rin sabab, nag-usana ka halal, amu-amura, nausa, minantong mo, nayab, tuyan yung pag-usama halal. Tayma tayma bihat. Bihat ti Muslim. Pagsukur kau pa Allah Ta'ala. Bangkaw na kaunto, bangkaw na lugi, pagsabar kau. Bihat, yung kagunahan. Insugpat wasti adadu liyawmir rahil. Iwan tatap kau nagsasadya lutuanan. Sarayaw-rayaw dahon mo tumulak padlaw kana-kana. Amo yan tulong ya Ali ibn Abi Talib inuno. Intaqwallah. Allahu Akbar. Taqwallah. Nalong Ibn Abbas, alayka bitaqwallah. Wal istiqamah. Tinayaw na kau pag mabukaan pa Allah. Biugbugan mo na hindi akan niya, tiunay mo na. Ha? Tinggalan mo na yung piyanglangan. Na wal istiqamah. Subay ikaw magpatutog doon, magpabuntol. Kung mag-ibadat, ini hang kapitura, hang kabulanda, sa umulta buhi. Huwag kita nag-amal ibadat na kadar kausan. Salta subay kita na magpatutog, magadaaturan sinsara. Al istiqamah pag yan. Magpabuntol hasara. Naladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Kita us na ko nag-iman. Nagtag-ipon na ko pa Allah Ta'ala. Tunggal isa-isa niya. Subay ko mag-istiqamah. Sugpatan ni Abdullah ibn Abbas, wattabi' iwan agad na sadya kaw atin niya. Ini sara piya sampai si Rasul. Wala tabtadi' iwan ibut-ibut. Ayaw na kaw maghinang-hinang bago. Parkala, pag-agama, pag-amal ibadat, sinwayroon na puunan, deng hasara, wayroon na dalil deng ha-Quran, deng hadis, ayaw na. Cukup na inagama. Bihita na sin Allah Ta'ala, al yawma akmaltu lakum dinakum. Cukup ko na adlaw ni pag-agama. Hindi naman cari hanapan, kulangan di. In cukup. Bang mo kihanapan, tanto, may nang nanbukunsak, cukup. Nabihan sa yang langan ito. Lawan Abdullah ibn Mas'ud, mga umat muslimin, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Atin niya agad na sadya kamu. Hari hindi nembeta kanyo sin syara. Piatarang kanyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u. Ayaw na kamu maghinang-hinang parkala bago. Tali-taliun nyo, utuk-utukun nyo, atawa singud-singuran nyo sadya mga kansiw-siw na kamaasan nyo. Ayaw. Parkala pag-agama yan. Parkala pag-amal ibadat, tawqifiyah. So, ito timinggil deng ha. Pardaakan sin Allah Ta'ala, mata ni si Rasul. Wala tabtadi'u. Ayan ako maginang-inang parkala ibadat. Ayaw.
agad nasadya kamo sin ibadat tiutat sinsara. Biyay ta sinsara. Damikian, hapag tunay no sin ibadat, yaunda biyabay ta in aturan. Agaran yung nasadya, biya na sinasabot ta kain na. Aun ibadat, kumapasabab, hasara, subay makadasara. Ha? Biya sinlang muna, magpadya mo kita rumini, patawron tayo pagbasa Quran. Saltain ini pagkiyamul lail, may ta, na ashrul awakhir min Ramadan, sa upama. Hangpo ka mamatayan sin bulan Ramadan, ipaghapa na sin Laylatul Qadar, inyad to sabab hasara. Allahu Akbar. Nalaw mo domini, kapag mirad si Rasul, subay kita mag-ibadat, magkiyamul lail, inyan sabab buko nasara. Karena way bisis mo, way nakahinang si Rasul. Way nahinang si mga sahabat, way nakaraap. Yan to mga umat Muslim na sabot takain na. Ha? Aun yan aturan si pangagad ta. Aun ibadat, gaway tanin waktu niya. Akaron mo na sa jayaw. Ayaw kutod sumulak. Pihan. Aun ibadat, tiututat na in taud-taud sin ini rakaat niya, bang upamakon sa bayan. Diyan, imapagtilo, ang kaupaghaji, yaw, nabiyabay ta. Pito, yung pagtawap, yaon, makapito. At tumawap ko mamakakauhaan, ako liling si Kaba. Laong mo kalu-kalu matod pala, diyan tayo mo ng pagtawap mo, ita, nakalabi na rin hatupungan tiutat sinsara. Buko nasa rin kayo. Misan pan tulus ikhlas. Lila tudlong mo yung kakuin. Magsa ikaw biyahad tura. Yaw nabiyaway ta, makapila kaw magtumbang bing, gumanap pa kaw. Turun mo tun, inyat mo pamarayaw. Na, mga umat muslimin, di ka pangandulan inyat pamarayaw. Bang di katapilan sin pangagad hasara. Ako sa ining pangadyanta. Mga umat muslimin, di ka panagnanad to. Yaon na, tiututat. In mga dagbus, in ibadat yun, agaron ta, mga umat muslimin. Naon pati ko, kilupahan tagkain ha. Wala ta na sabot. Muna-muna, supatan ko yung kapatangan ni Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an. Ittabi'u, agad na hadya kamo, at inasara. Wala tabtadi'u, ayaw na kaw maghinang-hinang aturan. Bago, aparkala pag ibadat, ayaw na. Ayaw na. Yan na insuntuan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakad kufitum. At ina, amo na ito yung mamarahin na kanyo. At ina, makad nahadya kita. Yan. Naramik yan, aun ibadat, kimawa siya paluhal. Ha? Nabi adi, sa upama si mag-itikap. Mag-itikap ini, kaya ba ita, subaya masjid. Mga masjid jami, ang pagsabayangan berjamaah. Ha? Pag-utbaan sa nalaw jumat. Na, mag-itikap kau, buko na masjid, hamaway mo, mga building mo, at tawar ito mga, basing kayo ba na, nag-itikap ko. Ang mga sungabod bihan. Lila. Dito tayo mo, naita, na, in pag-itikap, tiututat sinsara, tiutukila na sinsara, subay siya, hamasjid. Na tiunay mo yung pag-itikap mo ko na masjid, yan tayo maot. Yan mga umat muslimin. Naramik yan yung pagtawag. Ha? Ibadat sa lagu-lagu yung pagtawag, pagkuliling, paglibot. Ha? Subay tud siya Kaaba. Na, naginangkaw Kaaba, dahil sa buwangan nila sa upama. Naginangkaw Kaaba. Doon ko magtawag, diyan tayo maon, hambok na yung Kaaba. Amo rin Kaaba yan, talom si Masjidil Haram. Ako niyang pagkarungukan taon, mga paghajian di hawlay. Masugat yung kiwan. Na in lugar si paghajian, mga tuhan, yad to Makkatul Mukarramah. Yad to rin to Masjidil Haram. Yad to halom ning Kaabatullah, kiblat sing kita magsabaya. Yad to rin to Safa wal Marwa. Yad to rin to Makkah, yad to in pagtitiluan, aming Jamarat, Hamina. Yung pag-uukupan, Arapa, ini magmabit ka, ramikyan, amin ay Muzdalifah, yato kata. Na, mag-ukup ka, bukun Arapa, diyan tayo maon. Allahu Akbar. Atin niya, aun, mga ibadat, mga tuwan, biyabay ta nakato sinsara, in lugal pagtutunayan, subay mo at tumakan. Subay mo at tumakan.
Amin na si mga nasabot na kain. Pagkaw nagtawap buko na Kaaba, amin niya to Makkah, nariyan tayo mo. Bisan ko nakapila nagtawap. Di, bisan nantulos ikhlas. May tadi tayo maon, sabab sinwala kau miyagad, ha aturan sin sara, tungod sin ibadat yaon, tiututat sin sara, inlugal pagtutunayan mo kanya. Nawala mo tiyunay rito. Di yan tayo maon. Napila na nasabot ta, balik-balikan tayo, disuwini, lang si bahasa mastirun, sintiap-tiap pag-ibadat, supaya makaagad in pag-ibadat nila ha sara piya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yato, mga katawtay mahura. Balikan ko, aun ibadat kuma pasawab, aun ko ibadat kuma paamuin ini waktu, aun ibadat kuma paamin ini papatah hantangan, yaon nabiyabay tayo hantangan, suweta tumagad, aun ibadat kuma palugal, amun na nasabot ta haydo. Aun ibadat kuma paamin dagbus, ha? Yan si mga pagkurban, biyabay ta kato, in binatang pagkurbanan ta, na ini ikaw in pagkurbanan mo, amin wala, nasabot ta sara. Ha? Mga manok-manok biha. Law mo, manok-manok ko. Munadya ito yung pagkurbanan ko. Subhanallah. Ha? Sumbayan nadya. Mukuninat mo kurban. O yato parkala. Imamanok mo. Bubulangan. Ang saan kayo? Ipanakbi niya pa. Ang natin pagkurbanan mo. Yung pagkukurbanan, kambing. Tayo mamut. Alam mo, tulos ikhlas na. Pisang ba tulos ikhlas? Samantara di mo mapagad aturan sinsara di iyan tay maun. Allahu Akbar. Ay ikaw na di mo pagkarungukan pagdaran pagbatbaton sa mga ulama ta in hadis si Rasul, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. In hadis ini kay banan biya mabugat tatay nga nila. Ayaw mga tuan kaptangan si Nabi. Subay tatay maun. Yan, isiu-siu in nag-ammal. Uno-uno na ammal. Ibadat bihan. Laysa alaihi amruna. At inawayroon pa nauri rin kamo. Way na muna na. Hinang, way na kami nakaraak. Fahuwarad. In ammal yan, reject. Ibalik pataw taginangan. Ni mana, di siya tayo maun. Di siya tayo maun. May ta, himinang kau, simbukun na dia akan. Naon pa doon kay hadis, man ahdasa fi amrina hada malaysa minhu fawarad. Siu-siu in naghinang-hinang bago. Fi amrina, ay fi dinina. Alaw man si pag-akam. Malaysa minhu. Sinuwayroon na pamusok. At tinabukon na hindi akan sinakam. Allahu Akbar. Wayroon nakarakin Allah, wayra nakarakin Rasul. Siya hadjen nagyan ibadat kun. Nanawag tawag mano siya ibadat. Hinang-hinang niya. Allahu Akbar. Unin na si Rasul, fahuwarad. Damikian rijikun na yan, di dantay maun. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun saan parkala sibi-sibi. Mga tuan, lando na kita lang si bahasa. Miyagad hakawayaan sintuhan, akarunta na tuod. Bukun niya magadi ng utod, miya magad si musulangin ng utod, bukun. Bihat to mga umat muslimin, suway maglugto kita, magad hakabayan sin Allah Ta'ala wan si Rasul niya, hakadar kausan niya, alhamdulillah. Na tumtumunta, pabila, yung pag-ibadat ta, paakaroon ta hakabayan ta, pinapaakaroon ta hakabayan sin Allah, na gaman kita magdusa. Kita niyo ba? Dilang ta kamumisalan. Inshallah ko na malugay, mga katawte manguran. Ang parman sin Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Atina, kabinsan na anda kula, narka-wailong. Kabinsan na anda kula, tiyata ka masintuhan, ipaniksa niya haun. Hamangas sila magsasabayang. Ay, ikaw na, magsasabayang, tiyata ka mansiksa. Ay, nakaw, tuwan, nabiya din hindi magsabayang, na inakaw mga suho. Oh. Ipagbisaran di, amoy magsasambahayang. Ini pa nga subong mo, may tasiksaon. Amad to. May tasiksaon. Kaya nga tan mo bangunin sabaw.
Di tadasin Allah Ta'ala. Alladzina hum an salatihim sahun. Aming mga sila, yung pagsambayang nila, piyapahil-pahil. Sumambahayang hati niya. Pakaroon nila na wanapso nila na. Hakawayaan nila. Subaya minuay na wakto ang pasumambayang. Turun tinggalan. Huway ujur, huway makyalupahan, huway manakatub. Sa ligap-ligap po. Os, mga itong sumambayang biyanin sapat. May tanag-agaw sinokto. Huway nin tumanin, huway nin kataan. Subhanallah. Yung pangasuhutay mga. Nakasambahayang intaw yad to ataw wala. Nakasambahayang. Na may tasiksaw. Sabab yung pagsambahayang niya, bukun na aturan. Piagad niya, nakabayaan niya. Masawasad to mga umat muslimin. Piagad niya, nakabayaan niya. Yung pagsambahayang, bukun na kabayaan sino no? Sinsara. Amin, subay tuod hawak to niya. Nabiha. Salta. Ini palihalaw nito na yung mga karukun-rukunan niya. Yung mga wajib. Wajibatus salah. Palihalaw. Mga syarat. Patinggilo na mga syarat. Kasakan niya. Damikyan. Awalan ni mga makro. Rabi-labi na yung makababatal. Supaya yung pagsambayang niya, mabiyasin pagsambayang si Rasul. Sallu kamara ay tumuni usalli. Natay, maunsin Allah yung pagsambayang niya. Allahu Akbar. Bukun gaman siya siksaon. Sabab sinwala niya piagad aturan. Malanok masawayat to mga umat muslimin. Ang kaneng kagunahan di, mahal ka di, amoy mga sila nag-amal ibadat. Ano, subayat to, mga sila marayo. Di ini makatali-talion mo, utuk-utukun. Atawa, takainop-takainopun, tumakat ka sin. Manakainop ko, kahinduan ko sin malaikat atawa si Usunas. Ayaw na, subay pagguruhan. Mataod din aturan niya. Insyaallah, magtataod in pardaakan mapangadji mo, magtataod din ang malan mo. Bang tumaw din ang malan mo, magkukusog iniman mo, magtataod din pala mo. Amo yan mga umat muslimin. Na, para man sinulaw ta'ala, tumbas sa mga sila nagtataat ha Allah, iwan ha Rasul niya, pasurun niya sulga. May yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Siyusin magtaat pa Allah iwan pa Rasul niya, pasurun siya. Pagkasulga-sulgaan, mag-anod hasaw niya yung mga kasuba-subaan. Kakal na sila halom niya. Wadhalikal fawzul azim. Amunad tuwin sa lagu-lagu paruntungan. Allahu Akbar. Naway roon daw sin niya magad hakabayaan sin Allah. Iwan sin Rasul niya. Na hindi sab magad. Inhinangon niya magmaasiyat. Na unday sab janji sin Allah Ta'ala. Wa may ya'sillah wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siyo-siyo magmaksiyat pa Allah. Sumulak akabayan si Allah. Wa rasula iwan si Rasul niya na bunar tuod in masuko niya. Siksa day nila katuhan. Amo na narka jahannam. Kakal na sila halom niya. Salama-lama. Allahu Akbar. Amo yan mga umat muslimin. Di yan makaanggaan in magmaksiyat pa Allah iwan pa Rasul. Biyan na sinagi. Bilang Muslim, in kawajiban ta na amunain mamugbog hapardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kadar kakausan. Fattakullaha mastata'tu. Dako sa mapay nangon sindi mo kakausan. Allahu Akbar. Amo yan mga kiaulungan sin Allah na patugtubon na mo na rito in patumtum sing kami. Muna-muna pa kinawabaran na mo, agad na inahalip family na mo, tungod pa mga kasyarat-syaratan, kakunahan, kahatihan si tiap-tiap ding kato lagi kabubukan hakatan amal ibadat hitunay niya asalugay sing kabuhi niya dan di hadun niya supaya tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala salta tungbasan sin sa taud-taud atau sa lagu-lagu tungbas adlaw qiyamah amuning kalasan na siya sin Allah salta pasurun siya palom sin surga kakkal na siya halom niya
Murah-murahan pa ngayon na Allah Ta'ala pagman kita niyo taupikan sin Allah Ta'ala paamuin magad sin sara piya sampay sin nabi niya hakatan pakarajaan na to labi-labi na perkala pag-amal ibadat tanyo. Allah Ta'ala alam. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan, tunain sarayaw-rayaw pengajian. Longta amuin hika amo sing kakahinang nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan nakahampit kita niyo rin ang mga patungtong nito sa pengajian dahil sa sing kita niyo. In kami magpasampay singka sila sa pakatan, imalok kamo ka waktu ini. Haon-haon na binaybayan kamo nakatampat na murah-murahan in kaya pagbarakat ka to tanin sa Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to harihayon amo nyari kita niyo nakakawa sin pengajian din di amoy majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa pakatan siwo dari halaunan sinula na to sampai na pa nakalayo-layo longta rin di halukan sinula Pilipinas sampai na pakula Arab ula Islam. Salam doa kanyo katan mga katawtin mo na tanda sinari ko kaina susuko na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in corona to ini amon nyari na isab nakatibaw ka to ini na murah-murahan bukon hadya hawiyaon in di makalukay sin lukay sinamayin ini limawayon sabab natiyahonan yung tanda niya na 2014 nabiyaon 2015 na nalang tabangis taon mga tiyahonan na magtuy murah-murahan namin biya mga makadaran marikato tanin insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy kakanapan niya na isa yung pangadyan sinita niyo rin insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko kanya yung microphone namin magkhatam si nini pengajian atau dengan roh apa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina وعافية في جسدنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.